Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka jingwan yuk kejat ke kanhun jong ke National Commission for Scheduled Tribe, hapo ke jinglam jong Shongkonor, Unnan Kumar Sai. Haka katsan tarik mentau bena jemang, nakaliang ke Kasi Students Union Ru. Kalau lagi ikendo ia kini ke kanhun, bat IT dah ke jingto halor ki katu kan itali ki mat jingdawa jong kini ke seng. Haka ni ke jingendo Pinewood Hotel Shillong, ke KSU Central Body, hapo ke jinglam jong President bat General Secretary, usamla Lambok Star Marngar, bat usamla Donald V Thaba. Kila IT dah ke jingto Syau Nan Kumar Sai, ia ki santali ki mat jingdawa. Kawai ni kini ke day halor ke jingbam thongkam, haki jaka bathli, haka office trekam, jong ke National Commission for Scheduled Tribe kabadan haka ni nombak Shillong. Kentop ia ke Syuki jong Assistant Director. Kawai pat ke jingdawa kalong, ba ke Office National Commission for Scheduled Tribe Shillong, kedai ke bapet ia baru ke jela jong kani katahan cetila mingi. Kumtala dan kaman penkop bor susu ia kani katnat syak directorate kenang ba onla ban ai ke jing sakri ke bajanai katkum ke jing temu jongka. Ke jingdawa ke balai kalong ban perung khotru haka National Commission for Scheduled Tribe na baru ke jela jong kani katahan cetila mingi. Kajing dawa ka basaw kalong baka National Commission for Scheduled Tribe kanya keren bar ka sokar pedeng kumjo bar ki sorkar jela jong kani kathan chati lamingi ban pentre kam no dagi kendon an baklan ban khanglat na kajing wan rong kerthep ki bar jela bat ki mender sha ki jela jong kani kathan chati lamingi banyada ye ki jaj ban rew lom. Kajing dawa ka bakhado kalong baka National Commission for Scheduled Tribe kan tuklar lam halor ki kendrom kandram Hanegrams Hospital Shillong kabalaja hakini kisngi bamenta. Isnodai ba kum kaseng bro kawai ni kum kajat bentuk dapat kejat rulum isodai pen pau ya ki ki bang di sepan pau bang nongkong ko bang ni ko ang rakado ni kalong ba ni ko ba ka intrekam jong ni office jong ka commission ni po Shillong kalong ko pura khnang ba kandai kawai pat ke jimentoi ya jun kam jong ki tarai muluk ki badon kam kenduk nus ki lagi don nu kapro Mangi siam ba kiobon ki pos ki bang batli kom mangi siam mangi dengi snoba kalong kok do ta dengi kwa ban kini kalong function hadu hak kom badai kenang ba kalong jingirap makum kalong mata dengi keren kata kiobon kim tip ya kata officer commission dengi skam bang laba kini ka sngi bu ya kendung ta sngi kan dai sebentar ka jing sapriang ya kubor ba ka officer commission kadan huni nong ba Shillong ba ingkwa ba kini first ka trikam kam janai kenang ba kalong jingirap Nampak kini ofis kamdai buka kudup tang yang ini dijai penreu nyutrap kamdai kan kedauru yang di pohon dijai penreu rulum di bahap rest time dalam ini bro kawai. Tiga pentang ke baar kini kuat kalau enggak kini ke ofis kamdai shoot tang bolong barat ni kuat kini ofis kan long oberit nak sekretariat. Nampak kamdai kum ke headquarter mak kamdai bapet tang kajat pela jela jungi kum kajat jungi kasih bergeruh kamdai kum makadau nongkong. Maka toplang ya berok ni jat rulum bahap ko jalan isi bro kawai ke baar ke bangi keren ni kalong ba sutu ni jat rulum ni don la kejong ke identity ni don la jong ke hukum ngej haka tenrai ni don la jong haka riti gidustur kam tam kedin ikwa commission ba kan pitkerpang ya jadon kam penek sa benda kerpang tungong kerpang jongi titrai muluk but kaba sau ka bangi kedau ni kalong isutu bom kumijat penduru rulum ni kendu ya sebun bak kejing kejingwan terung kertep jong kibre nasabar kejingwan nak woi por bi keren ya ki an kanun rei isim ni kebu ba commission ke ba kerpang jing ki kumijat penduru repat ni kuat ba commission kan terkelalem kenang manginyo i an kanun ki baklan ki banyada kerpang saya kecak pendek bojong mangisim ba kani ke platform ba biang ba commission do kan kedaulam nomor ki keren yang isu influx kamdai tak kata interstate influx ndai kadai international makum kolong kecak jela jungi di ubun ki wan po Bangladesh tinggal semua commission kadai ka channel ba biang yang bahkan interwin ngetur problem ya dikemat menglepas snow nak po kapenta ka ba khadu ka mangi kedau kolong ba agency kisngi nanti pun station po ka cakap sumar bahe nanti po negeri kajing mi ikan ram kajing ya kan at kadang tak ego kadang jung doktor katu ke neki doktor ke head kamtam po cardiology kawan rak penban manlong ki kala penban
isu pedung nanti victim jong kinong pang impua begini ki ai kinlong so pedung kinong pang ikua ketika institution kalau ngabayat baik jaran pi mar bangi jang i jang nem step hakilat patai kubor ba uhel mistar jong ka sakal jelau wong ba kajing pen mut pen kenrian me direktor kadai ba uni yo jingada na ta commission jong ka setai tingis ngoba kini ki ibro semua belong mangga ngskua ban ong ba kamdai ba ka government kan hapo jong kata commission by commission hapo jong government dari kamram government bahkan address kan pek kini tinggal peni helor kini kimat kiba ngi la kedo commission ba commission kala ajumur ingi bangan sanang aditir isu ejidon kam tam ya dei baka chat pendeu jungi jingi dor bat ki samla puli nang ba commission kan jo wat simkia pan pek ya jingi jok samla puli ba tam jolom karpang ti kong kachat inde nakaliang jong chairman jong commission lakular khmat jungi ba yakini bro on sa tablet di berduna bro kana bukan lo full fledged commission di kabar kabede bukan directorate ru yakini di tempat la ban ai ka yu basai nomor ni dawa nomor ni ong ba hadin bala bifurcate 2004 nomor musa kadi lang bat schedule tribe schedule caste dan bala bifurcate kini regional office Shillong kapai edu pratili jela dilar nada gede ke full fledged directorate kamut ki string jeng staff kan kambun tikit lab address ki issue baro jeng baro ki jela ni ka than chete lam ini kan re ya kan ni khamla ban ai ke juba ko biang nomor ki ong ba nyihap banda complain ni kini namla ban ni commission ke sudi tangka office entity ni nyihap ban lek apo ka kabinet juga central government lah ni atau sebuah PM office yang ba kini yang sale di hakabide kijing dawa ka jungi long ba kini ki panel members yung ni ka commission ni ibi bun ba kidi banabar ba tekting iba ki travel po mainland India bagi travel po north east here wala po north east na ko ga tribal groups up here kijing angnut jong khasib kijing angnut jong mizo kijing angnut jong naga here kijing angnut jong bodo jong santhal jong adivasi ka here nangi dila dengi yo ki dekat lah ni ka panel badi na po north east ngi dawa ngi yo at least way brio na ko ke jela tribal state ni po north east dan re gani ki dala manle nomor katar kosong be ka bo jong PMU dan re umbon shwa ki lajudan ki dekat na po north east adalah day next commission Syam Senamru nak yang jungi ni satho balak gunu bikin yo nami na po ka jela ka jungi te ha bay day berka influx bangi ngila yakran kui ki jingi ki bangi ki tribals ni akan du di kerpat nangi bala nangi long banla nginum ai kelum lang ndre bengin ai detail we issue ndre mangi padangil ong ba nomor bakini ki wan hangni tang mentang singi ki nekno tingin ai shpo santli ka memorandum ru kam so ya tinghap ban include lang ni boro tigi ong ba la dengi ai nu jukto ibinu nu gijing e muka influx ki ngila ban tho habi di gijing ru kep menderi ba kumnu baka jela ka sarkar pedeng ber ka sarkar jela ila ban ai kita ki anyi ban yada gi pa gi jungi kumingila ka jinga tair ngila push pangkas citizenship amendment bill hakaba habor ko gi India kam jikta ru em ndre yangi ka kta ki kiri kamram jong commission ban intervene ko to por ban ong ba ka CAB umdi ban pentrikam lamar ba lengba kan ni ka bill kini gi red pa ni po no dis kila ban du jaj ki hakba de kan niru ki ong lamar bala dengi miyo ra ka jing tho tingi namla ban intervene di nangis khmat bingin aktif bagani ka commission kan hang ni berkum kila kular bikin upgrade susu bikin thungno egi post balak di ngindang yai di approach ka ni ka post di habai de bagani gram su di pan ni daga detail di habai de ni details ni saya ahi ki ni submit ke office ke jungki but nakali ngajuki mandi ayo detail sedang ki sepelong dengan inquiry